A joining ceremony was held at the residence of Rakesh Debbarma in Bahadur Sardar Para, located within the South Gokulnagar VC of Maharanipur, Teliamura. During the proceedings, 7 voters from 2 families officially left their previous political affiliations to join the TIPRA Motha party. They were warmly welcomed in the party by Gita Debbarma, General Secretary of TWF, Mahendra Debbarma, Block President of 29 Krishnapur, Naisa Mari Debbarma, Secretary of TWF West District, and other local leaders and members. Tini kaksamuni bisingti kaisari put maranai tini media friends no abun ke obo South Gokulnagar Chini andaro 3 number ward Maharanipur Bahadur Sardar Para ojaga Chini Rakesh Debbarma te Bahadur Debbarma porok 2 family ningai total 7 voter Chini TIPRA Motha ni family o hapaikya जों बर्न खाबार खुबाय लामसगैना हारका ओमफ्राय अबा हायकेनो डेली जयनिं दङै दङ किसामि सचिनि छोटा काटो बा कतरखा बुङो जुगुनखा दङ बे कखा बसि जोंनि बरर जतन तरक तरक जोंनि बबाग्रानि आइडियोलॉजी नियाखाबा तिप्रा सानबागै बजे सामुख्लाय दङनि निनि लैंड राइट्स डायरेक्ट फान्ड ग्रेटर तिप्रा लैंड नियाखाबा कावबर रोमानस्क्रि ओ दाबिति जों जे मुभमेंट खालाय दङनि आबो जतन 100 बिसि 100% TIPRA profit. So abun bagi Chini borok tabuk teruk daily TIPRA Motha wo habai dong. Ke borno जों खाबार खुबाय लामसगैना हाका on behalf of Chini Maharaja hamba. Chini naidabo to joton saiman tomo BJP bai TIPRA Motha alliance ringnan bagi talk choli tomo. Abo jotokhon na porjonto settling asa. Abo onkhonani bo kokya. Borni bongkhri maya haisi BJP ngo tabuk porjon tongkhriya ko TIPRA Motha ni bongkhriya ko obono region por talk so leitum engai Chini demand already Maharaj bongni beskango place khlaijak abo fulfilling khankai Maharaj saklainai engai saklaimen pore Chini ratarati 2 din সময় tongo 24 25 কোন ব্যাপারিয়া जों नांखाय 25 तारिख याखाबो दिनै साklaइके खना रिमानो बा खना साklaइके जों सनिनो जे खनामान मते engai मोटामोटी जों Maharaj 28 तानि बिसिङो 22 टा डिमान्ड नारजाक 21 टाखै कन्टेस्ट खालायजानाय ते कायसा अंकाय सरि 30 तानि बिसिङो कायसा अंकाय ओ नमिनेशन कायसा अंकाय आबनो कारै Chini त्रिपाक्षिक चुक्तिनि जे समस्त दाबिरक अंकाय डायरेक्ट फान्ड लैंड राइट्स ओ दाबिरक Chini in front of them रिजार्व बनो टाइम रिजार्व और टाइम ताबुक चलि तंखो अंकाय टाइम जदि लिमिट क्रॉसिंग खांगे तो बा टाइम थामन परेंगे तो ऑटोमेटिक Chini Maharaj saklai dina Report by Biplov from Khoi, Chini Khorang.